Ngicela ungifundele verse 19, ufunde verse 20, 21. Verse 19. Ngalokho thumela ubuthe kimi uIsrael wonke entabeni yaseKhameli nabaprofeti bakaBhali abangama450 nabaprofeti baka-Ashera abangama400 abadla etafuleni lika-Izabeli. 20. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke abantwana baka-Israyeli wabutha abaprofeti entabeni yaseKhameli. 21. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, koze kube nini nimanqika-nqika phakathi kwezihlangothi ezimbili na? UJehova nguNkulunkulu, mlandeleni yena. Kepha uma kunguBhali, mlandeleni yena. Kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Lithi izwi kaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu. Le microphone right bazalwane. Right. Right isne. Lithi ke izwi kaNkulunkulu la sifunda khona. Lithi Eliya wasondela kubo bonke abantu. Waseyabuza ukuthi koze kube nini nimanqika-nqika phakathi kwenhlangothi ezimbili na? Yakhala le microphone. Angisho ukuthi mayikhisho ncane. Ufuna ukuqondisa umsendo be right. Lithi izwi kaNkulunkulu waseyababuza kwelisha. Waseyababuza uEliya ukuthi koze kube nini nimanqika-nqika phakathi kwenhlangothi ezimbili na? Wathi uma uJehova enguNkulunkulu mlandeleni yena, kepha uma kunguBhali onguNkulunkulu nilandele yena. Umbuzo uthi koze kube nini niphakathi kwezingqondo ezimbili. Indaba esihloko sami namhlanje sithi mabili amakhosi khethe yodwa. Mabili amakhosi khethe yodwa. Lithi ke izwi likaNkulunkulu wababiza wathi bahlangana entabeni yaseKhameli. Lithi iBhabheli babenyukele eKhameli, uEliya uyena yedwa ongumprofeti kaNkulunkulu. Lithi iBhabheli wathatha abaprofeti bakaBhali baba u450. Wathatha naba u400 naba u400 baka abadla etafuleni likaJezebeli. Lithi iBhabheli wathatha nabaprofeti baka-Ashera, abaprofeti bakaBhali, abaprofeti baka-Ashera, abaprofeti bakaJezebeli, bese kuba uEliya. Bahlangana phezulu entabeni yaseKhameli. Lithi izwi kaNkulunkulu wasethi basihlangenwe lapha entabeni yaseKhameli. Useyababuza ke bonke behlangene. Wathi madoda, nani madodakazi, koze kube nini ekhona uNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba? Wathi koze kube nini nina nikhonza uNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba nimhlanganisa noBhali? Koze kube nini ningaqhubanisi nikhethe into eyodwa, ngoba akekho umuntu bazalwane ongahambi indlela ezimbili ngesikhathi esisodwa. Akekho umuntu ongayibhadini ngesikhathi esisodwa eShepstone. Koze kube nini enza into engekho, ngoba enza kanjani ufana nongenzanga lutho at all. Njengoba suke siyovota bazalwane, ufika ucrash ku-ANC, ushaya isiphambano, uphinde ushaya ku-IFP kangavotisa. Lelo votisa selithatha siyolahla. Lelo vote eokothika abantu ababili sasilithatha siyolilahla. Akona ezulwini yike emhlabeni la. Lento okuthentsiwe kwenza into embi ngesikhathi esodwa ngisho nala emhlabeni ayisebenzi. Lelo nje vote la sasililahla sikayibani indaba yana. Akekho umuntu osupporting i-ANC ayihlanganise ne-IFP ahambe nawo mabili ngesikhathi esodwa. Akekho ohlanganisiwe ayilokhu i-Orlando Pirates ayihlanganise ne-Kaizer Chiefs ahambe nawo mabili awathande ngomabili ngenhliziyo eyodwa.
Koze kube nina abantu benza izinto ezimbili behlanganisa bethi bakholwa okwaphansi bahlanganisa lokwaphezulu lithi iBhayibheli kwathi koze kube nini impendulo mayiphuma ebona koze kube nini mabili amakhosi ukhetha yodwa lesihlalo lesi sirepresent uBhali uSathane uBhali ume la as i-agent kaSathane lesi sihlalo esimnyama sirepresent uSathane ngoba uyinkosi yobumnyama lesi simnyama sirepresent uSathane nombuso wakhe eBhayibheli lithi asikogweni khona umnyama lokhetha kwamazinyo lesi sihlalo sirepresent uSathane kwaze kwaba khona isigogo nje kwaba ngenxa yobukhona bakhe lesi simhlophe sirepresent inkosi yasezulwini uJesu Kristu yena yedwa owehla wadela amazulu wazohlenga ukuphila komuntu ukuthi umuntu angabisayi esigogweni kodwa afa ezulwini mabili kamakhosi khetha yodwa mabili amakhosi uJesu uyinkosi yokukhanya uyinkosi yaphezulu uSathane uyinkosi yobumnyama izinto zakhe zenzelwe ebumnyameni ziphelele ebumnyameni lalela yabo mawugejwa yileli thuba lokuphenduka siphuma uzohlala ngaphambili mawugejwa yileli thuba lokwahlukanisa usela emhlabeni uhamba namakhosi amabili awuyi kuNkulunkulu impilo yakho yoyiphila ukhonza amakhosi amabili uNkulunkulu ayimsizi indawo ngamamazwi wena noma ungakholwa esontweni uzinika isitifiketi esithi ugogo una 45 years angena kuleli sonto ngakho ke simnika lesasikhundla nalesi bakunika isitifiketi bakunika imendlela bakunika yonke into kodwa yonke leyo nto uNkulunkulu ayimsizi ngalutho ngoba akekho umuntu ongahamba indlela empili ngesikhathi esisodwa iphelela kumath simultaneous equation asinayo simultaneous equation ekholweni simultaneous equation asinayo la sikhethe into eyodwa nje senze into eyodwa lithi iBhayibheli uma uBhali enguNkulunkulu kudlala banadalwa kuBhali zikhonzelene ningalibizi igama likaNkulunkulu ungathi ukhonza uBhali ulokuthi uJehova umbhekile biza uBhali uqale kuBhali uphelele kuBhali nasekufeni uyakuBhali kodwa mawuhlukanisa uBhali ukhonza uSomandla khonza uSomandla yena yedwa nasekufeni uyakuye ngoba ngeke ukuthi uhamba ngale yandlela ekufeni ungene ezulwini babili amakhosi mabili nje amakhosi ukhetha yodwa lawe lithi iBhayibheli uma uBhali abantu mabebiza igama likaShembe mabangalokhu befaka igama likaNkulunkulu phakathi bethi uShembe usihlanganisa noNkulunkulu ngoba uShembe uthatha isihlalo sikaSathane abantu bazokholwa uShembe uthwele ngabantu ufuna imali urich namanje abambheki ngisho la ngamehlo bathi amen bebheke phansi ngenxa yoburich bakhe nangenxa yama-crowns akanawo ngenxa yemali yabo bani wabathwalelo bani uvaselile bathi baphila ngovaselile akusiwona uvaselile ovele ezulwini wayothandazelwa ngamandla okuthwala uma uShembe uNkulunkulu angambizi uJehova uNkulunkulu odalayo yilonto enzileyo ayisebenzi kuSomandla kodwa kumele abantu bephakathi kwengqondweni mawuShembe uNkulunkulu makhonzwe wena yedwa abantu baze bafe bongena kwelakhe izwe bangaliphathi kaNkulunkulu sezulwini babili nje amakhosi uyahlukanisa azanje indlela empili uma uJesu weza bazalwane emhlabeni wazofela wena walenga isiphambanweni where was Shembe at that time where was Shembe at that time uKristu elenga isiphambanweni ethi Eloi lamasabakathana uNkulunkulu wami ukushiyelana where was he ngicela ngithusela bazalwane namhlanje lithi iBhayibheli mabili amakhosi uma uBhali enguNkulunkulu khonza yena yedwa uhambe nefoto yena nasekufeni uyakwelakhe izwi ngoba wadalwa nguye ngalithi igama likaNkulunkulu ungalingi ukuthi kaNkulunkulu igama umvusela ulanga uSomandla
umvusela nje ulaka uNkulunkulu ukhonza into eyodwa bazalwane ukhonza eyodwa yona yodwa uyihlanganisi nenye ngathi ngisasonto ePostoli kwaThomas sohlinza imbuzi kwathiwa siqale siyoyicelela kuNkulunkulu bese ke siyayihlinza kahle sesiqale ngokuthandaza. Let me tell you something tonight yakuthi uNkulunkulu embuzi akakhulumi nembuzi uNkulunkulu njengoba wena ungakwazi ukuyikhulumela nabantu abakini esebafa imbuzi ongakhulumi nanayo noma uyifuyile uthatha umlomo bakoxoxa indaba zakho nabantu bakini esebafa. Mabili amakhosi ukhethe yodwa uma ukhonza amadlozi ungalifaki kaNkulunkulu igama amadlozi wokunye uNkulunkulu wokunye bonke. Haleluya badleni, haleluya tendeni. Uma ubiza igama lamadlozi uphatha neBhayibheli ngamamazwi wena sowuphethe into ezimbili usizibhuti uyintshela kamoya ezistabani uyistabani sangamothi ubiza igama likaNkulunkulu ulibiza uhlanganisa nelabantu esebalala ucela impendulo ebantwini abaleleyo. Namanje bazalwane mina ngile kodwa mangiyocela imali kumaye ngimficelele ngiqala ngimthinte azawufika ngithi mawufa konke engizoyicela nengizoyikhuluma nawe kodwa abantu bakhuluma nabantu bethi balele bayithatha impendulo belele. Mabili amakhosi, that is the title of my message tonight. Uyahlukanisa koze kubele imhlele ingqondo lesibili uma amadlozi uNkulunkulu ungaliphathi igama likaNkulunkulu khonza wona wodwa ukuthi wadalwa yiwo. Lithi iBhayibheli balele ubabelele bazophuka mhlakhala iqilo abanayo impendulo abanazo inhlanhla abanawo umsebenzi abanawo amandla aphilisayo. Uma umuntu ehlanya ngenxa wakhonza ekhanga bekade sengangcwatshwa ngoba iminingi iminyaka ngisindisiwe bathi noma begayile behlinza inkukhu zigcwele ifridge bathi mawethu naye yakhe singashiselanga ngithi thank you ngoba itafula linye iBhayibheli lisho njalo lithi liyahlangana yini itafula lokumnyama nelokhanya. Mabili amakhosi uyahlukanisa uphila impilo eyodwa ucacile namhlophe. Uyahlukanisa nje lokho uhleli usiphithiphithi abantu begxeka izitabane ezithi siwumfana sithi siwusisi nabazalwana abakade bekuphethe iBhayibheli babekhonza namadlozi babagxeka bayitha abanza kamoya. Usathane uyabazi ile nto ayenza ngamadoda beyothwasa wagqokisa iziketi awakhumulisa izicathulo awagudlisa umgaqo awafakisa amacika awakhumulisa ama-anda awagqokisa amaphenti athungelwe idlozi labesifazane. Mabili amakhosi khethe yodwa, khethe yodwa, khethe. Ngiyazazi zonke wami yakhona amaphethezi namaphetiboti zamadoda ezino-30 years kufika kunikwa amaphetiboti ujansi ukipitini noma unomfazi ngathi akho lutho khona yena yedwa. Lithi iBhayibheli uma uJehova inkosi yokhanya enguNkulunkulu khonzani yena yedwa uma ningamfuni khahleleni kuphele ngaye. Velani nilinyoka igama likaNkulunkulu neBhayibheli lingalokhu lithayo kwalishiswe kazenzela into eyodwa kahle. Bazalwane yathi thina sihlulwa izangoma meke zangene ngomeni zinyana ukuva into ngeBhayibheli phakathi uzothi umzalwane ethathe uJesu abuye athathe nendaba yobungoma ahlanganise izinto ezimbili kube khona isithunywa esihlanganisa ingelosi yabalele nengelosi yasezulwini. Bazalwane indlela embili ngesikhathi esisodwa sengisho awuthi ngikutshela into ongayazi. iBhayibheli lithi encwadini yeSambulo chapter 12 lithi uSathane uyinyoka enkulu engumhlebi ebeyimangalela abazalwane ezulwini. Uyawazi ke uJobe chapter 1 ukuthi uSathane wayocela uJobe ezulwini wayekwazi ukungena ezulwini ayoceba abazalwane ayobamangalela. Lithi iBhayibheli kuchapter 12 weSambulo lithi uyinyoka ebomvu engumhlebi eyashawa yawuyiswe emazulwini. Yingakho noma kuyothwasa uthembe izingubo ezibomvu ngoba lithi iBhayibheli uye obomvu. Haleluya. Hayi njengoba lenkonzo nje kuba ngathi kunekwebhizulu kunathina alamadimoni aliveli uNkulunkulu ngoba uyazi Sathane ukuthi ngizomdalula namhlanje angidlali futhi angidlali lokho ngempela. Yingakho noma kuyothwasa khanjwa ngezibomvu ingoba negazi aliphekwa ungena phansi kwenkomo akhabise alidle lishisa libe ngamahlule esifini afe ebulawa ngamahlule ngoba umuntu belimale engozini amahlule awaphela ngaphakathi waba namahlule uyafa noma kuthiwa kanasona esisodwa isplash ngaphandle. uSathane ubulala abantu behlele engqondweni abethi bahlambile bethi ngeke ngisindise imelene nabantu bakithi lento aze afa ofele kuSathane. Uyazi uSathane ngidalula yena namhlanje. Mabili amakhosi uyazahlukanisela
wahlukanisa usela ngale kwethu uyabona noma ungahlinzelwa inkomo ezi100 uthiwa ubaba wakhe bevele inkosi masimkhuphula wafela noJesu anti igazi lenkomo lalinamandla ngoba lithi iBhayibheli encwadini kumaHebheru uchapter 9 lithi igazi lamathole nelezimbuzi nelezinkunzi alenzanga umsebenzi alizisusanga izono kwadingekela kaJesu abantu basahleli kulile elidala elingazange lenze umsebenzi uthi usathane lezinto nakhula ngazo pho batheni bafe bangaka bakhulisa ngabo yini kuphela batheni babahlinza ngaka abantu bakhulisa ngokunquma abantwini batheni baboshwa ngabakhulela emajele bazalelwe emajele umuntu vela abe usafanele benze into abeyiqili bafanele izitelukile athi nazi izinto wakhula ngazo kodwa uzithanda ngaba angakhulanga ngazo kunama fashions awafice manje emhlabeni uwenza ubuthaphuthaphu okudlula lezi izinto athi ukhule ngazo mabili kamakhosi lithi iBhayibheli konze kube nini ehlele eqondweni ezimbili asiqhubekele 22 qhubeka sisi wayesethi uEliya bantu yimi ngedwa uSalemu engumprofeti kaJehova kepha abaprofeti bakaBhali bangabantu abangamakhulu amane namashumi ayisihlanu 23 mabasinike izinkunzi ezimbili bazikhethela inkunzi benye bayihlahlele bayibeke phezulu kwezinkuni bangafaka umlilo mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi ngiyibeka phezulu kwezinkuni ngingafaka umlilo 24 libizeni igama likaNkulunkulu wenu mina ngibiza igama likaJehova bese kuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu lithi ke iBhayibheli usethi uEliya ngicela nisinike inkunzi zibe mbili uthi ngicela nisinike inkunzi zibe mbili enye abaprofeti bakaBhali enye eyami ngedwa uthi ke nina abaprofeti bakaBhali nizobiza igama likaBhali ningathi uJehova osi ningathi uBhali osixhumanisa noJehova malingangene likaJehova uNkulunkulu umuntu makathi Bhali kuphelele kuBhali haleluya umuntu makabize into ayikholwayo yona yodwa angathi Jehova angathi nina bosangweni leselele ngicela ningene kuJehova ngoba senikeduze kwakhe makabize likaBhali qale kuBhali kuphelele kuBhali abale mthandazo uphuphile uyawazi mina mama mawusindiswa vela guqa thandaza manje uyathandaza engithi wena usindisiwa kasindiswa ngayena avilathi ngishokeni nina bosangweni senikeduze kwaJesu khuluma naye ngiyabona uxakeka kwami nokuze bami engithi njoba sithi khuluma naye ngihlale eduze kwakhe ucikwa ukuthi uthi wena yikho leyo nto umuntu wafa waya lapha besebenzela khona owayehamba noBhali wafa wayesikogweni owayehamba noJehova wafa wanyukele ezulwini ikephi la kuye kuthiwe sisayokhuluma engithi usathane lo uyinkosi yaphansi uyinkosi yobumnyama lithi iBhayibheli isihloko siphansi emajukujukini omhlaba athi uIsaiah kuchapter 5 uverse 14 athi ngenxa obuningi babantu abayakhona siyana extend athi ngenxa yabajabulayo laba abakhuluma manje ngoDecember siya extend wakhuluma ngoDecember ngekhathi zamaholiday April siya extend ngoba ijikile yabaqeda nya bayafa abantu lithi ngenxa obuningi babantu abayakhona sifuna sandisile ukufisa kwazo siya extendwa second in a second lithi iBhayibheli siphansi ngamajukujukini omhlaba kuIsaiah chapter 14 kama verse 9 lithi nawe sobe ngokuthakathaka njengathi waze wehlela la emathumbini omhlaba loyo ndawo yona usathane bonke abangasindiswanga bafe balahle bayesogweni kodwa bavuma uJesu beyinkosi nomsindisi baphile banyukele ezulwini ungathiwa kuthiwa siya kwabaphansi bakuthiwa abaphansi kukhona ukuthi siya kwabasesihogweni namanje thina sibanaka abaphansi ngoba uJesu akahlali kwabaphansi kodwa uhlala phezulu izulu nengelosi kuphezulu ubaba uNkulunkulu ubaba kaJesu akekho kwabaphansi kodwa phezulu lento isitshela ukuthi kwahlukaniswa babi ababehamba noBhali behlukaniswa nabalungileyo ababehamba noSomandla uyamangalisa lo uNkulunkulu uyahlukanisa
bewahlukanisa ukukhanya nobumnyama namanje usawahlukanisa ukukhanya uJesu wamehlukanisa noSathane uSathane wahlala phansi uJesu wahlala phezulu uSathane uyinkosi yobumnyama uJesu uyinkosi yokukhanya mawungasindiswanga uhamba nale nkosi mawuthatha uJesu eyinkosi yomsindisi uyasuswa la ngoba manje unomzimba wena lithi iBhayibheli sinesakhiwo singakhiwanga ngazandla njengoba uNkulunkulu mhla esidala lithi iBhayibheli Jeremiah ngakwazi ngangcolisa ngakwenza uprofeti ezizweni ungakabi khumshina sisibeni nasesizalweni sikhama wakho kahle hle uNkulunkulu wawubumba umzimba wakamoya umuntu nomzimba wenyama benomzimba wakamoya lo mzimba wenyama uyafa uyabola kodwa lo mzimba wakamoya awufi awuboli ukufa kwawo uba sesogweni yingakho lithi iBhayibheli uma umuntu ezinikele eDamascus engamfuni uJesu eyinkosi yomsindisi lithi ufile khona ngoba vele kufeni uya kuSathane lento lempilo ayiphilayo uyiphilela uSathane akekho umuntu ongasindiswanga ukuphila kwakhe akuphilela uJesu uqala ukuphilela uJesu mhla ivuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi uSathane orepresentwa ngehlalo akamsizanga nganix inkosi yobumnyama le ongasindiswanga nawe sathandaza iRosana uJesu bazalwane abazalwane abantu bafaka uJesu ehlazweni bamdwebe ngesiphambanweni bamdwebe emundo uma umuntu wakini wafa ngobhushu ngabe kusho ukuthi iba nesiphambano esinobhushwini esithi uma wagawulwa ngobhushu yingakho nginalo bhushu nje nobhushu umkhumbuzo ukufa kama yinonsense leyo bazalwane ngoba uJesu wafa ngisiphambano lithi iBhayibheli wafa ukufa kwehlazo efela umuntu ngoba ihlazo lalingelo umuntu ngenxa yezono namacala akhe waseyasihlangula kuSathane ngamandla engasilwa kwasihlwitha kwaba isikhathi esihlwitha kwadabuka iseqo sethempeli ngoba wangelula ukuphunywa komuntu emandleni obumnyama yona nto yenza kwadabuka iseqo sethempeli uSathane bekubamba lo muntu uyasiza ukuthi sifuna uphakama athi hlisa lento wena bazokubuka kanjani kuthi ngiba sathi uma ekhona odinga uJesu usiza ukuthi ngiyasifuna usiphatha uSathane ehlisa yona into enza kwathi kwadabuka iseqo sethempeli kwakhulula umuntu akulula masohleli lapha lezinto zakhe enhlizweni nasengqondweni yakho uSathane utshenthe mekwasuka kuzona uzofa uJesu akanaye uJesu yena yedwa umuhle akathi uJesu mongasindiswanga uyafa kodwa uSathane uthi mongayenza into yami uzofa mongalufuna ukwamukela amandla edlozi uzofa mongafuna ukwamukela amandla edlozi ngibona isimo sebhokisi esiphongweni sakho sebeprofetha abantu baze basa kuthiwa kophuma isidumbu ayikho into engizoyenza ngagula bafuna ukwamukela amandla edlozi uzofa bafuna uhlaba imbuzi uzofa bafuna ukuthi ingane yakho zoquleka bafuna ukuthi ingane zakho hey bazalwane uSathane yena yedwa othi into obeyenza abaphoqa abantu kodwa kuJesu neindaba ziyaphila nabathakathi baphila kodwa umehluko ukuthi babefa abayi kuye bayalahlwa yenjani ke lento uthoma ngenzangu uzofa ungafuna ukugayiya ijiki ibhakade lodwa nenkukhu embili uzofela esikoleni ngane yami ngoba umkhokho wakho uyakunika lento yokuphasa phinde manje ngoba ufuna ukwenza into uphinda uba sathi uyasilandela isandla sesiyongena ebumnyameni Fake ngempela ngamkongashi bephabe efelile uyabona nangomuntu kaNkulunkulu uyabona yena wena uboni njengoba wena uthi uyabona yena wena uboni usho ukuthi uke ebumnyameni vele uma uke ebumnyameni awuboni until uzofika ekhanyeni babili kamakhosi ukhethe yodwa ozofela kuyona sithi nasemncwabeni wakho sithi hayi lo bhuti bemphilela kahle uSathane indlela bebadla ngakhonokho bekufakaza ukuthi insizwa kaSathane le sithi hayi mali lo baba bese dakiwe beyithuka inhlamba azayifelela ngamathi hayi bokubaba kaSathane lona ngoba noma sekufika umzalwane sithi siyobonana kusasa ngoba sisho ngethemba nangokholwa esinakho enhlizweni sithi hayi beshumayela lo muntu belimele ivangeli obelwa ukulokuhle kokholwa yakubona lokufa komuntu enabantu abamthandayo uthi asamehluleli manje amaqala akhe aphambi komdalo ukhuluma ungazi ukuthi mina mangazi ngizothini kufuna umuntu oxakile ngaphela ngakithi ngeke ivalele umlomo ngivule iBhayibheli ngikhulume ngoJesu yena yedwa angifuni ukulithinta igama lakhe lo feel angifuni ukuliphatha bengishumayelisa kusuma abantu sebenamehla bovu bathi uthini lo uthi ukholwa kakhulu khona abayizulu nabesihlokweni umuntu angathi angaqeda ngisho iminyaka thina kudala sasonta thina sineminyaka sasonta lengane ziqala manje ukusonta ezezimazi kangaka uSathane hayi lukholo lwenu liphezulu abantu abami luphezulu kakhulu kodwa ke inkosi izosibonela sesho asinamsebenzi lontshobo lafika nakuNkulunkulu iyamadimoni ofuna ukusuka kuSathane qha intenzo ushuza ushwabule nje udefendela amadimoni
into nje yenza sure udefendela amadimoni. Lithi iBhayibheli mabathatha inkabi yabo eyodwa obhali bese kuthi no ubani bazalwane abantu bazalwane ngifunda ngedwa iBhayibheli ethi la inkonzo bese kuthi no Eliya mina ngiphendule ngishaya manje. Lithi iBhayibheli bese kuthi no Eliya zonishanga phela sovala umnyango nenceba. Lithi iBhayibheli no Eliya athathe yakhe inkabi. Uqhubeke sesibese jahe siyothandaza siyolala. Bonke abantu bathi lihle lelizwi. Nako-ke uthi mababizele kaBhali. Ngithi ngasikhathi esathoze kubenini liphakathi weqondo bayithulele bathe unesicefe nangu umuntu. Bavalele amabayivale bayibhekela phansi. Bathe unesicefe nangu umuntu. Savelelwa kulomphakathi ayozafenile. Mhlawumbe bathi mababizele kaBhali bathi lihle. Uyakhuluma ke manje. Ikhona ekhuluma lihle lelizwi. Masosibizele uNkulunkulu bethu. Kwavela uNkulunkulu edala ukuthi umuntu makakholwe into akholwa yini. Umuntu makahambe ngendlela yakhe. Bathi bonke lihle lelizwi. Kanti lelizwi limbi. Lelo ukuthi bizana igama likaBhali ngalibize ngokulimbi lelozwi. Ungalithathi kancane. Iyafana lento labathini. Lapha ke sebethi hamba umathanda wakho mawufuna ukuhamba. Hamba la ufisa ukuya khona mntana. Ungasibikeli lutho nathi singendawo ezintweni zakho. Lelozwi liyafana. Lelazwi liyafana nalelozwi. Mawungasindiswanga kanti ujaha ukushaya umthetho nawe kwakho noma kephi la ushaya khona umthetho unobuqili wena ungafuni ukudliwa ilelazwi. Uvuma uthi Jehova ngehlule. Ufuna ukwehlukanisa namhlanje ukholwe into eyodwa. Ngiphume esiphithipithini nakwi-traffic yamadimoni. Amadimoni eza ne-traffic. Amadimoni eza ne-traffic. Njengoba ubona ngamehlo le-traffic la emgaqweni yey'moto injalo nalapho likamoya. Gcwele i-traffic. Qhubeka. 25 uEliya wayesethi kubaprofeti bakaBhali zikhetheleni inkunzi niyilungise eqale ngokuba nibaningi nibize igama likaNkulunkulu wenu ningafaki umlilo nokho. 26 lithi-ke mabayenze inkunzi balibize igama likaBhali kodwa bangawufaki umlilo. Izovuthwa kanjani kanti umlilo ungekho? Qale bona awuzwe uqhubeka no-26 bayithatha inkunzi abayinikwayo bayilungisa balibiza igama likaBhali kwasekuseni kwaze kwaba semini. Balibiza igama inkunzi sebelungisile kusukela ekuseni kwaze kwaba semini. Ngokuthi Bhali siphenduleni. Babebeza bathi Bhali siphenduleni. Kepha bangakhozwi nophendulayo wayengekho. Kwangaba khona izwi nophendula wayengekho. Indaba lingekho izwi nophendula engekho. Ingoba uSathane akanayo into ecacile angayitshela umuntu. Zonke izinto zakhe zingamanga. Nabaprofethi bakenkingeni impendulo abayitholi. Abantu basenkingeni impendulo abayitholi sibatshela ngoJesu impendulo abamfuni. Bazifuna ukubiza igama likaBhali. Masithi hayi kulungile uNkulunkulu uyazivumela izinto zenu kholwana izona. Bathi ukhuluma kahle ngekhe awehluleli. Siyathanda thina isonto ongena lento zakho ukhona umfundisi azingcolisa izibuso sebezo zinto. Isonto elihle elingalongo liyagxeka into zabantu behluleka abantu beNkosi. Bathi masingajajani. Mawagcina ngale verse 10 singajajani ngemuva. NgokuJohane chapter 7 verse 24 lithi inkinga yenu lahlulela kabi nina baba uJesu watshela abaFarisi uthi inkinga yenu lahlulela kabi lahlulela ngendlela enibuka ngayo. Umuntu manje umbone mahlulela ngendlela enibuka ngayo. Kanti kwehlule fanele kube iqiniso yahlulelana kodwa ngeqiniso. Izwi kaNkulunkulu liyiqiniso lahlulela yabo ngeke uzubhabhe emoyeni ngishumayela kanje kanti akho sono sikenhlizweni yakho. Eze wabhabha nje izwi kaNkulunkulu enhlizweni lakhe lifike lafumana isono. Lasibona lathi nasi isono. Lathi izwi kaNkulunkulu lento yabheda. Lathi izwi kaNkulunkulu lento izuzolahlwa. Athi lo mfana uyangijwayela uchathi izwi likanyoko likayihlo wakhe lelo. Kwelikayihlo kehle. Kwelikayihlo. Siyaya kulikaNkulunkulu thina. Yosho kwelikanyoko. Akuyona inhlamba leyo sho. Lalo mazwa njalo. Yosho kwelikanyoko. Beka uNkulunkulu siyaya thina. Yazi sonke sihlukane nezona. Kanti ezulwini asihlukane nesona besona sikhulu kakhulu ungasindiswa.
Ithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akukho umthokozo uNkulunkulu. Ngaphandle kokukholwa uJesu uthi inkosi akukho umthokozo uNkulunkulu. Noma nemali, noma ngabe abaphofu, noma ngasuthisa intandane, ngaphandle kokuthi ukholwa uJesu, it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. Yeah. Baxhuma ngase-altari ebelenziwe 27. Benza i-altari lalela-ke siqefikele la kuleya ama-altari. Ama-altari mabili elikaNkulunkulu nelamadimoni. Mawuhamba namakhosi amabili awuphilongi kwelikaNkulunkulu kwi-altari lamadimoni. Balenze i-altari. I-altari yini? Yilento ethola ukuthi umuntu usenze ekama endlini yakhe one room sephinde wawaka futhi wawudivide ngala kuthiwa kuyathandazwa kukhulunywa nasebalala ngala ungena yedwa ngala kuyanuka ngala into engekho la nezinyoka zingala kuyadliwa lana kuyadliwa ngala kunuka izinyoka ngala i-altari ngala i-altari. Uma ungekho kuJesu awukho kwi-altari likaNkulunkulu, ukwi-altari lamadimoni. Uma ungasindiswanga igama lakho laphirishe kuhamba emagameni abantu abaphilonga kwi-altari kaSomandla, wena ukwi-altari likaSathane. Eliphi lolo altar? Yabo lento yokuthenga amafoto omuntu ohlolwa ngisho nawugunda abemuhla benjengami abeclean ahleleke. Umuntu awathenga izithombe athenga amabhisho wena indoda ngebhisho elithi ngihamba ngeenyawo ngoba kuthiwa umgqibelo ithi ayikudla ukushisa kodwa izona zidla zishisa indlela yonke iphethe ngisho isibhamu. Bakhona abantu abakhuluma kabi lento ekholwa yiyona ingabajubula nokubajubula ngoba uNkulunkulu onezandla ongazilweli. Lo wethu uJesu noma bemthuka siyathula, wathi vele nasibothula thina bese sidedela yena uzosilwela. Wathi olwa nathi ufaka yena umunwe esweni thina sinhlamvu yeso lakhe. Angikhuluma ngala boNkulunkulu abalwelwayo mina. Uthi ukhuluma kanjani bashana? Sobiza thina ipilo ayikayigayi, kunekayigayi la. Hayi ukhuluma nokusangana mina. Jesu. Ukhuluma ngale yonke. Mina baningi abantu abathuka uJesu baze bathuke nami. Bathi yona mfana mayikwani. Unedimoni wena udla igazi labantu. Uzohlangisa izingane zethu futhi ngoba siyabona ingqondo yakho ayisasebenzi kahle. Wena futhi uginqa abantu uthandazela abantu baquleke. Unedimoni ngempela. Angaze retaliate. Ngoba uNkulunkulu engikhonza unamandla uyazilwela. Lithi iBhayibheli indoda yephi? Lo lithi iBhayibheli obhale banamehlo kepha babona. Lithi banendlebe engabezwa. Yingakho balibiza igama likaJehova lingabhali impendulo engabi khona. Ngoba banamehlo ababoni. Vele kuthiwe basebumnyameni bathi abayibona indlela bathanda ungena phakathi kwekhaya bana basebumnyameni basebumnyameni abayibona indlela engena ekhaya. Ngeke athi vele wafela kuSathane abe sekukhanyela kuJesu. Mabili amakhosi uyakhetha. Mabethi basebumnyameni indlela abayibona baxwayisa nawe ukuthi ungezi la sikhona. Noma ethula uJesu impendulo ikhona kuye. Kube Wathi ngasemini uEliya wadlala ngabo. Wathi memezani ngezwe elikhulu noma nguNkulunkulu mhlawumbe uyazindla. Wathi memezani ngezwe elikhulu ngoba noma uNkulunkulu ebizwa ngoNkulunkulu phansi sakho into asayicabanga. Ukholwa kabi umuntu ukholwa abantu sebekuthiwa banenkinga bayakhala banestress noma uthi uyathandaza ngiyafela esikoleni basacabanga ukuthi sizophuma kanjani kuloko sikhala kade sakhala wabahlele bekhala laba baphansi vele sikobhene kunomlilo. Wena stress lana ukudla unako endlini uphethwe amadolisa kwathi isigugile ithi sibasathe siyababiza angathi sebeve basiflathela. Uzongakuflathela kanjani ke enkingeni? Konke ngathi exakile belokuna nabanye abantu wesiphathi uyasho umlilo ngento okudlala. Thuba semlilweni basebumnyameni uzobona kanjani nosemhlabeni bazalwa naye ngama manje mangusathana waqamba umuntu mayefile iBhayibheli alisitshela ukuthi uphila kulelizwe kodwa lithi iBhayibheli encwadini kaMshumayeli lithi izinto zakhe zonke nokuhlanipha nakho konke kwakhe walelizwe lithi kuphelile. Is primordial existence. Wena uNkulunkulu ungakabikho esibelethweni sikama wakho leso sigaba sibizwa ngepremordial existence. Wa uNkulunkulu emaphakadeni kwelikamoya
wangakazi uma wakhe engakazi so distress sothi ngaxakwa ingane ngoba wangakabeki esibelethweni sakhe. Thina njengoba sikhona nje kade uNkulunkulu asazi abazali bethu basaze kamuva. Isigaba sesibili ukuhlala esibelethweni sikama wakho. Ngale sikhathi kwesigabeni esibelethweni sikama wakho awuzidla udli neyodwa into yakulomhlaba ngezandla zakho. Ubona ilutho ngamehlo akho uhlala esibelethweni impilo yasesibelethweni. Mawuphuma esibelethweni awuphinde esibelethweni ukuthiwa ke usayodla into zasesibelethweni usayodla ngeumbilical cord. Ngoba impilo yasesibelethweni yona yodwa. Mawusifika la emhlabeni usewaqala udluphuthu uzikabishi zamazambane. Udla ubhatata. Sidla amakhekhe stick sweet. Madumbe. Sidla ijuice, phuza ijuice. Masola. Sidla igwava. Awukwazi yonke lento uyazi esibelethweni uyiqala la. Masa ufa usuka kulomhlaba. Ubuyiswa yini ukuzodla inyama yembuzi la? Ubuyiswa yini ukuzodla inkomo la? Kwenze njani wafa uthanda ubhatata wafa wangasawufuna ubhatata? Kwenze njani wafa uthanda isixabatho masawufika isixabatho sayingendaba yaso? Bazalwane mabili amakhosi ama-devil worshippers la emkhathini aphansi kolwandle phansi komhlaba phansi kwamanzi akaphili ngobhatata. Ama-devil akanandaba nesigwaqane kodwa afuna igazi elifresh. Ingakho ingozi ziningi kangaka emgaqweni ngoba athi makuginqeka ingozi kusuke sekunoke imiqomo kwelikamoya amukela ngale igazi lemphefumulo yabantu abafayo. Ngalesikhathi bafa basindiswa ngabafa bayithogweni. Ama-devil worshippers adla igazi labo. Nayi kathi uthola umuntu uhlabile inkomo eziwu10 unomcimbi inkunzi malanga yomcimbi. Ama-devil worshippers wasefike eqala lingcolisa igazi adla. Yingakho bebeqeda ukudla bahlatshwa yimpobo. Lithi iBhayibheli encwadini amaHubo chapter 109 nahlo okuhlatshwa nobhali piyona kwaqhamuka izifo phakathi kwabo. Bahlatshwa yimpobo bavukelwa omeko bathi bayafa badumba imilenze. Amadimoni abondiswa yawancisha. Athi bongakwenza uzofa. Ngeke bazuka yakusabisa funa uphinde wenze leyanto. Ake sithi izandla zethu. Bewangayenza leyanto athi uzofa ngoba lambile. Hallelujah. Mabili amakhosi ukhethe yodwa. Mawenza lezi zinto engitshela zona namhlanje noma mina ngumntaka mayigwalo ngangolozela uzofe uyongikhumbula esikogweni. Ngoba angikhuluma intando yami ngiyakela lo baba angena nomfundisi ophuphile lo ovela athi isawumfana omncane sadlala amapelo sisapela sisahamba ngani komkhulu umtabhani angishumayeli lonto mina angena nomfundisi ophuphile umfundisi ungqo umfundisi khuluma iBhayibheli khuluma original yesu. Hallelujah. Alo ngikhuluma ukuthi ekhaya ikati lele zikwathini ngathi ngishumayeli original gospel abanye bayazi ukuthi ayimfundisi wami ungcono yena akasahlulehlela sithena ukuthi receive umshado receive imali akayishumani lo ngqo lengishumayelayo. Abula abantu ufana uyahlulela kubakithi usafunda ukushumayela asemxoleni singabahluleli inkosi yozimsiza njengoba sozowathi ngiyahlulela wena nenkonzo angananzo ngahlulela ngokusho lo wamazwi. Mabili amakhosi ukhetha ibe yodwa. Mawungasindiswanga noma ungathi uthayimile uthi leyanto isho lapha soyithatha soyenza kwelethe isonto ngeke isebenze. Kunjalo. Uzovela ifike ithule uthi leli vesi wakhuluma kamnandi ngalo ngizwa nje kunento ehlele enhlizweni nokwathi waqala uyalivula yakhuluma do ngoba nami njengoba ngichaza ngomoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Sikhubekele 27 wathi ngasemini uEliya wadlala ngabo wathi memezani ngezwe elikhulu noma uNkulunkulu mhlawumbe yazindla noma echezukile nje noma usohambeni. Ithombe mhlambe njengoba ukholwa nje usakuhambeni usazile egoli yobheka enye ibranch wena uyakhala lemapondweni nansi sifuna impendulo lokudla kushisa kade sagcina siphila ngento ezibandayo usakuhambeni uNkulunkulu wakho saqhanya sawubheka abanye abantu ibranch ne-membership enkulu. Abanye bayi ithi iBhayibheli encwadini kaJeremiah chapter 4 verse 22 abantu bami bayiphukuphuku ukwenza ukudla kokho kubo. Kusho iBhayibheli ithi bayiziphukuphuku. Bathi noma sokuyiwe entabeni yaseMoriya kuyosacrifice ngabo kubiye ukuthi umuntu ofile nangonyaka ozayo April bawuselebrate Pasika kuyofa omunye umuntu amadimoni aphila ngegazi labantu ukuze inkolo yalowo muntu yande.
Ela ngani khanyana nje asifuna ukusindisa inkunzi malanga enepeleti zazasa just like zaphuma la ziyahlala. Mina noma ngaye ukusindiswa namhlanje ngiyela phela khesi. Yoshaba phela bathathu uyenza umsebenzi wakho. Yenza mhlanje kancane. Khona amasuthi ngokusikile ejini uqina amadolo uqina amaqabasha. Achazeka abantwana ukuthi besitayelini. Vele izinqa zensizwa ukuthi siqhazime kanjani la. Chazeke osisa thayi. Jesus. Hayi enjani lehle vele uhlanye yamadimoni yenkani yeforce. Yabo thamphupanga ngisho manje ngqo. Hallelujah. Phupanga. Semosha ngabe thaveni phuphe nje. Pheswa amadimoni. Ngiyawaxebula kwadlalisa. Okwami nje ukuwafaka isibhayi awuke. Phupisa amadimoni kusemncane kangaka. Ngikwazi nokuyifundela iBhayibheli. Nginengqondo fresh ekwazi ukwazi so night ebhedana ayi right ngithathe le right. Asiqhubekele. Wafa ubaba wami indoda engizalayo yashona ngisemncane hayi ngathi mangikhula kuba ngathi kanjalo vele ubaba wangizala ngaphandle komshado kodwa enomfazi wakhe kwazi into ekwenzela lokho ngani lokho ngiyake ngababa baye bangithanda ngababa namhlanje bangithanda namanje ade bengifonela ngithi abantu Christmas sasibona ngani kwenze njani ngathi ngiyemsebenzeni ngiyasebenza. Why mtsheni mawuthi baba wakhe ngeve kuthanda yibaba wakho bathi ngathanda ekhaya ngiyazi ukuthi baba uthanda khona abantu abafika ke la etendeni afika neprofessor manje banemfuselele mina bathi uma wakho wakutshela ukuthi ngathi kuwena uyena uprofessor uzoprofessor nabantu abadakiwe into edakiwe nje ihlezi bala abantu abadakiwe vele uprofessor umuntu edakiwe lokhu sa utafaka amabhodlela kwakho aphinda azowakumbela yena beke wazi ukuthi usovume sizozenza lento ayishilo. Prophet into edakiwe abantu edakiwe nje ihleli zoba nejiki into edakiwe uyibona ngejiki into yabantu abadakiwe ukuhlalisa lenyama yodwa abantu beguqe ngamadolo konke maphunywa la kuyadliwa kuyathawa into amayinejiki konke into edakwe yodwa la into ezomsiza ngayo umuntu sayigulela nasizuloko sihlala phansi lezinto ukudliwa unaphula la hlukaniswa inkamba la sesabakala wabona into edakiwe yale nkosi ubona into edakiwe nga prophet nawo edakiwe bathi njengoba waqeda isikole wakutshela uma ukuthi ngathi mina ufanele ube lento umbongo owenza ubaba wakho uyakhuluma nawe ukhuluma ivoice yakhe kude nawe wawe nomnakanga kufanele bahlanganise abantu bakini wathi ubhuti wami umdala uzalibaba nomuntu omdala mhlawumbe ukufundi manje wathi bathi uyangixoxela leyo nto ethi mfowethu engithi manje kunento ebengiyenza ilokhu iphumelela umsebenzi omkhulu umsebenzi osetshenzwa ukuholela imali maye usethi ubhuti wami nje kulokhu uphumelela kuleyo nto uma wakho usengitshene konke unento efanele uyenze mfowethu kuba ungathi ikhehlele yakhala ngathi umdlalo loyo mina ngasafarisha ngacishe ngasiyeka isikole. Where was that man at that time? Ngathi bhuti uNkulunkulu wami wanele Jehovah El Shaddai. He is an abundance God. He is uNkulunkulu more than enough. Ngathi makubiza ukuthi ngihlanye ngizohlanya kwabantu bahlanya noma sebenza bahlinzela abantu ababamba inkomo kuthiwa asukumi phansi behlanya bekhokhe imali ngathi ngoba uright okwamhlanje angikhiphanga ngishutha umbhobho ngathi my God is more than enough. Sangihlanya ngiyohlanyela kuye ngize ngife wathi yenziwa nangesikholwa ngathi mase nesikholwa ubudabane phakathi azihanjwe indlela ezimbili ngesikhathi esisodwa babili nje amakhosi bancama yini bangishobulele bathi akulungile mfethu owasokhuluma kanjalo babawo hayi nonkinga uNkulunkulu wakho ke abe nawe uyasonta nobhuti wakho uNkulunkulu wakho ke babawo makabe nawe. Hallelujah. Ngiphila saka ngisazophila makabe nawe uNkulunkulu wakho yena afuna ukubiza likabhala ehlanganisene kaJehova
bathi angizobizela kaJehova lona lodwa bhuti wami mangiva ngihlanya sonke sizofa nabahlanu ababiza kokubili bazofa ingane zabo abanye ziyahlanya sigcwele emgaqweni benza umsebenzi emva komsebenzi kuthiwa njenganjengoba ihlanya kangaka ingafuna ukuhlala ekhaya kunabantu abasakazekile abangaqoqwanga manje lolulaka lehlele la igane njengoba sihlele emgaqweni zidla amawonke bawenza umsebenzi mame wenza iphinde kuqamba amanga inyanga ithi khona into engahambanga hle kwaba khona umsindo emhlaba kwenziwa ngoba njalo izinto ezenzelwa amadimoni akuze kuthiwe sekwanele ngoba Satan uhleze ufuna igazi how much is enough bake bambuze nabantu ukuthi kanti Satan usitshela how much is enough ngempela kulini sabe senza kwaze kuze kwanele mase kunini mabila amakhosi lahlukanisa mawubhale ngoNkulunkulu hamba nobhale umiya ngoNkulunkulu mawuNkulunkulu ngoNkulunkulu yingakho masisindiswa amadlozi asiwakhonze ngoba iBhayibheli liyasiphoqa ave ngimthanda nama abasekhaya abafe ngazi ave ngibathanda la enyameni thina ubheka ngasethuneni lakhe uthi ngizama ukuthi amehlo athi uSathane ikhona into yakini lapha wena mase ubhayiza lithi ngizama uqinisa ukuthi Sathane usuke emva kwami ngoba ngisasanda phela ngithi Sathane asinandaba nawe suke endleleni siyakhule ungaxoxa Sathane ukuthi asinandaba nawe suke endleleni sifuna ukukhuleka yabo Sathane yeso badlala lapho asinandaba nawe suke endleleni sifuna ukukhuleka thina wesuthu badlala Sathane sonke besithanda ukuyikhonza le yanto lapha emathuneni kodwa inkinga akunakwenzeka umuntu akakulambela ukudla kwaleli lizwe sengasekho kuleli lizwe ukuphila kwala kuphelele la kunezinto zala yini into engapheleli la ukuthi uma udlula la fanuye labo usebenzela khona umphefumulo wakhe awubuyi qhubeka sesithandaza noma elele edinga ukuvuswa 28 noma elele ubhali udinga ukuvuswa uyabatshela wena ukuthi awukwazi ukukhonza umuntu olele ngeke uyithole impendulo mhlawumbe ubhali wena usalele ngoba abantu bamkhonzelana abantu abaleleyo usho bona Sathane ave incika esilima impela uSathane isilima impela lento ithi sikhonza izinto engekho kube kushona ithi balele ukufika wena ekamela noma wakho nje senze into esinkulu sakubona kanjani simnale kahle usho manje lele ukufika awazi uyenze lona we baba njani naphila ayisiyabonga maliphila ngale kahle awukhulumi naye lama befuna ukugivana the uvuka wena uma weke bangahlala bathi musukila lesawuvuka sokhala sibhaqa bathi musukila lesawuvuka ufuna ukukhuluma sokhala uyazi ukuthi manje bezokhuluma nami ngilele akho into engizwa ngivuke siqinisa amehlo ukuthi uthini uma sokhala uqinisa amehlo khona iyazi ngale nto ngani yazi uvuka siqinisa amehlo ukuthi akusebenzi sokhala awukhulumi nomuntu esale awukhulumi nomuntu esalele Kube base bememeza ngezwe elikhulu bazisika ngawommese nangemikhonto ngomthetho wabo kwazi lithi iBhayibheli bamemeza ngezwe elikhulu baze bazisika kale kunvezela into ephilayo mina yabo mina ngino11 la abagcwele umzimba ngoba sasithi masingayitholi impendulo kuthiwa akuphumela lakhe igazi Sathane uJesu wachithe lakho ubuhle ngoJesu uSathane uchithe lakho umehluko phakathi kwalamakhosi omabili lawe ngikutshena ngawo namhlanje ukuthi le enguJesu yavuma ukuchithelayo wena uphila ngechitha kwegazi layo le iphila ngokuchitheka kwelakho le iphila ngokwena uphila ngokuthi kwachithekelayo le nguSathane yena uphila ngelakho uSathane usengelakho igazi kodwa uJesu wanikela ngelakhe haleluya ukhetha ukuhlala komuphi lo odla wena noma ukhetha ukuhlala kulo wena odla yena awuyifaka esikaleni lento ukhetha ukuhlala kulo odla yena wena ozophila ngaye ngulaphakade noma ukhetha ukuthi ufele la kulo odla wena ochithika uyancinza le yanto le efaka la emnyama mina abaqala njalo ngo12 ekhaya kwakunenyanga yasekhaya kwangenyanga yasekhaya ke le kubo kwama kwangenyanga yasekhaya ayive ifike ngo10 sengilele
nayi ngivele ngistress nje kakhulu ngivele kuluseni ngikhathele ngo10 kunomuntu ongazi usuka apha sikwazi nakubo mina ngikwazi nakubo ufika ngo10 ngilele ufika ngo12 ngilele 1 o'clock siyaqhatshwa asicatshwa siyewe negazi sifaka into ezimnyama siphindele inkubeni silala kuzona yayibona nje inteka amadimoni ayihlele kanga kanjani njengoba sengigcwele into emnyama ngifika ngiphindele inkubeni engilala ngazo zowasho bavela noma imini sokumthwalo waba manje uyagqilaza usathane bazalwane uyagqilaza lokhu uphathwa ikhanda uthi hey le ngane bazicela imali ngakusasho ke sikhona emva komcimbi hey kanzama hey ake ningimele imali ivelaphi ithathwa aphi imali kanti lo msebenzi bowenziwa ngani ishubile namhlanje ayaza amadimoni uyabona nawe uyezwa angiqala ukushumayela ngishumayela kodwa umbani uhamba ugesi ngishumayela emnyameni uyagqilaza usathane akufaka intambo enyaweni usifake emqaleni ngakhona kwazi wakhona nesihlini ngavela abafana bebengixhaphaza bayinwe ngishawa uvala uyagqilaza usathane ukhetha ukuhlala emadimonini ensiyamdivosa usathane ngoba uthatha uJesu oyinkosi yokuphila khahlela lento uphambisa isandla thela usathane ngehlazo khahlela lesilima wena kanti ngigqilaza abantu la mina into enza ngingafuni ukusiyeka nabo level abagcwele la bayangicika ngifuna ukusiyeka yabo lento la kwangemnandi ayamusikhala la ngathi ngiyethe babunyanga oqala obizwanga yimina manje sengisindisiwe yathi noma ifika igcwele igceke ngithi baze baphela abantu basekhaya ibakwephi ngilele ngale bathi bafika nesihlaba solwandle basikhwesha ngenkala endlini yami ngithule ngivala umlomo begcilele kuseni ngithi ngicela niyeke lento enenza lapha endlini yami ngithi mina nganitshenza ngikhola le yanto bathi wasitshela ngithi ngiyekelele ngikhahlelwa amadimoni manethi ngizokhahlelwa amadimoni ngizwe ngelinto sekuthiwa hey mawethu lo wakho uNkulunkulu ake nibize nalo wena kanti lo wakho ubhali kanti ke iphendulo bayibiza ekuseni kwazi ngoba kushoni na no mpendulo no answer mabili amakhosi ketha yonke nempendulo kobe asebememeza ngezwi elikhulu bazisika ngawombese nangemikhonto ngomthetho wabo kwaze kwatshaza igazi kubo 29 kwathi lapho isidlulile imini baprofeta kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu kepha akubangakhozwi nophendulayo nonakekelayo akubanga khona ngisho nakekelayo sathana kanakekeli uyadestroya lithi iBhayibheli uyadestroya lithi iBhayibheli uyadestroya akanakekeli akondle umuntu usathana umehluko ngoJesu noSathane uSathane uyenzela izinto imali ifuna kuwena imbuzi ifuna kuwena inkukhu ifuna kuwena idombolo ifuna kuwena kodwa konke sikufumana kuJesu umuntu ayobonga kwenye indawo lento kuhamba namakhosi amabili yayiphithanisa ingqondo sisho ukuthini isivatho haleluya bazalwane ngeshumayela ngilaleleni uSathane yena oyinkosi yomnyama uthatha ingubo ezimnyama azembathisa abantu athi kusho ukuthi ufela hamba kunezinto ezimnyama noma uhamba uyadatshukela uthatha iqhelani ke nozithelela ngokufa uzothelelwa kanjani ngokufa kanelanga kwancwadi wageza izandla wena ngesiqhunga wathi mawugeza ngesiqhunga uzophinda kunaphakade namhlabeni so yezwa kusasa sebefile kanti begeza ngesiqhunga ngayizolo akadlala amadimoni anamanga uthiwa nangu umuthi nanka nomswano unekeni ayizithanda intendo kwaya kuSathane nangu umswano phuza impukane sobona amadoda amadala formala clean alandelana ugeza umswano so lamadoda azaba namalungu amadoda kwathembelanga awugeza umswano ophuza impukane uSathane uyagqilaza konakele namhlanje uSathane abazalwane uyagqilaza umuntu uthi ade ubalekela ukufa uthi yenza kusasa ufile lalela ngitshela iqiniso ngikuKristu lalela ngitshela iqiniso ngikuKristu ngicela ukutshela iqiniso elizokusiza impilo yakho namhlanje yonke mangenzeka ulamukela lokuthi njengoba kugezwa ngento ezifileyo lapho kuthiwa kulahla ibhadi lasemzini umuntu ade siyongcwaba utheni laba abantu abageza ngabo singalo ukuthi saphila nabo namhlanje
utheni uma bayalahla amabhadi okufa kufanele ngabe siphila nabo namhlanje bayafa bazalwane dala ngasindiswa dala ngabe kufika emzini abantu makuzofiwa mina ke bazalwane ngiyasebenza ngcwabeni khumula lento kwamakhosi ngibeke lapha ngene emgodini bambe ibhokisi noma ngilonela isiqhebo sami hlise ibhokisi libeke lapha kuvale phume ngaphandle sifake isihlabathi landela amadoda ake sohlala etafuleni athi ngasathinta ukuthi waphela amadoda amakhulu bezwa befundisa ayodla ngithethe lapha emgodini ngiphume ngigeza izandla ithepini ngibuyele ekhaya ngisaphila namhlanje ngizofa mhla kufika usuku lami lokufa wena ungageza ngazo zonke lezi ngimgilingwane uzofa ugeza namapiki ngithanga njalo ngaqhuphuka kangathi ngaqhuphuka uma ngasilethele ukufa agezelani yona awu ngitshela imfihlo mhla kuyogeza amapiki kudinga ukuchitheka igazi leli lachitha kwaprofethi bakabhala enzela adlu sathana ingakho yonke into enziwayo ihleli izoba negazi usathana uphila ngegazi qhubeka Eliya wayesethi kubantu bonke sondelani kimi bonke abantu basondela kuye wayeselungisa i-altar likaJehova elalidiliziwe 31 Eliya wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe okweza kuyizwi likaJehova lathi igama lakho lizakuba uIsrael 32 wakhi i-altar ngamatshe egameni likaJehova wenza umsele ngase-altar ngazonke olingene namaseya amabili embewu 33 wahlela izinkuni wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni 34 wathi gcwalisani izimbiza ezine ngamanzi niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni wathi kwenzeni ngokwesibili wayesethi kwenzeni ngokwesithathu baphinda ngokwesithathu amanzi agobhoza ngase-altar ngazonke wagcwalisa ngomsele ngamanzi 36 wathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu Eliya umprofethi wasondela wathi Jehova uNkulunkulu ka-Abraham noka-Isaka noka-Israyeli makwazeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu kwa-Israyeli nokuthi mina ngiyinceku yakho nokuthi ngenze konke lokhu ngezwi lakho ngiphendule Jehova ngiphendule ukuba laba bantu bazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu nokuthi umphendukisela kuwe izinhliziyo 38 wawusuwehla umlilo kaJehova wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli wakhotha amanzi asemseleni wehla umlilo lithi izwi uEliya wahlahlwa bathatha yakhe inkabi thank you sebehlulekile abaprofethi bakabhali wathatha yakhe ke inkabi lithi iBhayibheli wase akha kuqala i-altar likaNkulunkulu ebekade libhidliziwe yileli altar likaSomandla lalela ngoba uAbraham njalo la befika khona ubefika akhe i-altar likaSomandla enzela ukuthi indawo nendawo isalidumisa uNkulunkulu ongalo kwelamafu lithi ke izwi kaNkulunkulu wathatha amatshe 12 njengokwezizwe zika-Israyeli wayesegumba umsele wayihlahlela inkabi wayibeka phezu kwezinkuni wathi mabathatha amanzi bawathele phezu kwenkabi nezinkuni lithi iBhayibheli bawathela ehla ngomsele waphinde wathi mabakwenze ngokwesibili bakwenza ngokwesibili bakwenza nangokwesithathu bakwenza bakwiphi bakwenza bake-altar kaNkulunkulu lithi ke iBhayibheli wasethi Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaka makwazeke ukuthi wena uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli wonke mina ngiyinceku yakho lonke engikwenzayo ngikwenza ngezwi lakho lithi iBhayibheli ke wathi lokho engikwenzayo makwaze ukuthi ngikwenza ngelakho izwi wathi ngiphendule kaNkulunkulu ukuze laba bantu bakwazi lithi iBhayibheli kwehla umlilo bayiqeda ukulibiza igama likaJehova lithi iBhayibheli kwehla umlilo into engenzekanga kubhale lento isitshela ukuthi lezweli lencwadini kaMateyu lokuthi ongenzeki kubantu konke uNkulunkulu kuyenzeka ongenzeki koshembe kuNkulunkulu kuyenzeka ongenzeki emadlozini kuNkulunkulu kuyenzeka ongenzeki kubaprofethi bamanje usisifamajola uzajola nesangoma saseswazini sangifaka into sasinemilindo sasingadlali sangihlanzisa kwaphuma izinto ezimnyama la ngacishe ngayo hey
ngacishe ngakholwa isona esinamandla okudlula uNkulunkulu kodwa kwafika uJesu wangihlwitha nento eyiningi bazalwane ebezingangenza ngigcine ngasindisiwe kodwa ngaphunyulwa ogibeni nomcuphi ngamandla egazi kaJesu lithi ke izwi kaNkulunkulu lokho ngenzeki kubantu konke kuNkulunkulu kuyenzeka konke okubaleleyo kusomandla ophilayo kwenzeka konke kwehla umlilo into ehlulubhali wadla inkuni qala wadla inkabi xa wesibili waqeda washalela umselo ogcwele amanzi woma wathi nkwe wadla yonke into ebekadibekile ikwenzeka yenzeka lento yenzeka e-altari ngoba amandla ekunqoba isitha sethu Satan siwathola e-altari lingasomandla amandla onqoba amadimoni siwathola amasindiso samukela uJesu ngoba lithi iBhayibheli ngoba seRoma chapter 8 verse 37 lithi umuntu unqoba ngayo uKristu Jesu inqoba ngaye nje yena yedwa ngeke uzinqobe lemimoya kade ngikhuluma ngayo la ungakamukela uJesu inkosi nomsindisi awungifundele kuJeremiah chapter 15 bese sivele siyathandaza siyayivala inkonzo uverse 1 no verse 2 njengoba bazalwane ngishumayela ngalehlalo ngihlukanisa yingoba nasekufeni siyahlukaniswa khona abaphezulu khona abaphansi manje fanele sihlukanise sashumayela la kube clear engqondo nabantu umntazambele noSathane ekhululekile enhlizweni yakhe azi ukuthi ngizikhethele angifuni umuntu ozongitshela wayesathi uJehova kimi noma bekumi phambi kwami oMose noSamuel inhliziyo yami bingebe kulaba bantu balahle ebusweni bami baphume verse 2 kuyakuthi lapho bethi kuwe siyaphuma siyephi na usho kuba ukuthi usho kanje uJehova uthi abokufa mabaya kufeni nabanenkembe uthi bebuzwa ukuthi shothi la saphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu sokwehlulela usethi uNkulunkulu noma ngiyabonga sisi uthi uNkulunkulu noma bebencengelwa uMoses noma bengancengelwa uDaniel noma bengancengelwa uNoah kulezi zincwadi uthi bengizobalahla shothi kwase kuphambi kwesihlalo esimhlophe sakusambulo chapter 20 esikhulu sokwehlulela bathi abantu abahlulelwa uNkulunkulu bathi masiphuma la Jehova siya ngalaphi ngicela ukubhekisana lithi iBhayibheli abokufa mabaye kufeni abokuphila mabaye kuphileni abesikhoko mabaye esikhokweni abakade bekhona kezwini bayizwini ngoba uNkulunkulu akanaso isiphithiphithi akanayo chaos abakade bengasindiswanga mabalahlwe abakade besindiswa ngabangena baphile lenkosi yabo baphile kunaphakade lalela usenethuba namhlanje unenhlanhla yongaye ekulahlweni webankemba mabaye enkembeni uNkulunkulu uyakuthanda kodwa wena ufuna ukuvuma uJesu inkosi uDivosi uSathane nemimoya yakhe lithi izabe ngokufa mabaye kufeni abakubesikhoko mabaye esikhokweni noma benemali mabaye esikhokweni noma bedumile mabaye esikhokweni noma benamathikithi asonto mabaye esikhokweni ngoba uJesu yena yedwa oyinkosi nosindisayo uSathane abantu banika amathikithi ambalwa befundisi wenze njalo banika amathikithi uyazi ukuthi amathikithi akanavesi iBhayibheli lona lodwa elinamavesi ithikithi negama lesonto ukuthi ikhokho kodwa iBhayibheli inevesi ethi uJesu inkosi nomsindisi ngaye siyaphila mabili amakhosi khetha yodwa uphile kamnandi uziqhenye ngayo abokufa mabaye kufeni abokuphila mabaye kuphileni abesikhokho mabaye esikhokweni abezulu mabaye ezulwini haleluya mabili nje amakhosi nasezulwini namanje mawungasindiswanga uhamba ngendlela yamadimoni uhamba nge-altar ukhothama e-altari lamadimoni masindiswa siphume e-altari lamadimoni singena ku-altari likaSomandla sigcwaliswe ngamandla asezulwini mayikhona udinga uJesu inkosi nomsindisi aphakamise isandla sakhe la ikhona iyaphela imvuselelo abantu bangasali beyisola iyaphela imvuselelo thina sipheli mina kuma wethu akupheli abasindiswayo nabasindiswa la ngabahambela isabahambelana namhlanje ukuthi-ke babe ngekho serious Jesu umuntu ezakuya ngalahleli ngaphandle mayekhona udinga uJesu inkosi aphansi isandla sakhe la ikhona akhulume kuSathane nemimoya yakhe uma ekhona udinga ukukhetha uJesu azahlukanise noSathane aphakamise isandla sakhe
othi what if mangisindiswa kuzokwenzakala ngani awuvele uNkulunkulu vela ngani yonke le mibuzo ekhona manje ngibabiza altar call nokwesaba nova akuveli ngalo akuvela ngalo usathana abayikhona udinga uJesu inkosi nokusindisa ukuphakamisa abashana abancane sawonga bhuti wami uNkulunkulu akubusise bayikhona omunye udinga uJesu inkosi nomsindisi cha siphakamise wena ngicela sizophakama ngesibone manje somuntu odinga uJesu inkosi ngicela nje sizophakama siye phezulu somuntu odinga uJesu inkosi nomsindisi ngicela isandla sizophakama somuntu odinga uJesu ayinkosi nomsindisi